Like she tang kunao ping tum sai korele the talk with Sorintan Howry we ka episode le welcome salushit de le a joi tum na ripala khai kala kanala khai chan pya ka sangrum shit ka sa se itum na previous episodes le city ka te ping le examples how the Mumbai le Pune le or Hyderabad le no Chennai le kala Chandigarh Goa hi ping le tang kunao ping chung ka le le ogi da tang kunao ping ka tha dog chili chimo mai sala ka pamdalei chu waina pamdak le do itum ku chung Jan Pei Sang room the shop zang heng rogaire a jui tum na important sala khai not is we city kani we maram ni Jan Pei la sang room shit kawai sa sai tum tang kun chung ga pam da clay city kani nei mtai la khai city nei hu maram ni tum a cham thang mai da take we say a jui hi Shillong aina Guwahati li le da clay tang kun na ping maram ni tum na thang mai da take we vai sa sai mà thang mai da take we bai kwai special sala ga na guest kani thought thế thông là khai khi rang rum ye de ye ina newly introduce sami da welcome sa kui sai kale tum cham phe hi moron ron da sa fa faisa se kresa da kui ring ye lui kham a hi tang ku tham along Guwahati we president sa de ye da ring ye nali show hi welcome sa de le razang pi bang chu khaning xie ka khnia sa da kui work moron ga chui nali la chung khaning xie na tang ku tam now long Shillong we president sa da le da kleine dynamic sala khaya khani thot khani ne nani le chung khaning xie re a ina ata hang khai da tang kun au be na ni na pam da klei city li le da klei ping ka tha da le li khi sa la ka pam ni ki chi ka shok zang chung ga na ni mang ai na thai sing ku sam phang ra ji ka chi han le de le ye I thong ron ron da chan pe hi za ba khwai sa se I thong me main topic hi li ma ba rang la ka tang kun au bing na ni wi ma ram li tiao mai khamang la ma thang mai da thai pai khwai na ni kla ta na ni ma ram li tiao kha hang ming sa ngai da le kre sa da a kwi ring yai na na ka hang mi lo cho no wi background no we the self introduce kas hami lo ning shiora Permitida, iwi kiala masodla, itungwi ksak va rally mingai. Kala tanghu kitam naulong ko hati wi mingai na ko hati li le dakle tanghu nau ping. Ami soin than kala aji tada ke sada rang room dakle kuiru okmron lila kala channel hili yang dakle kharnau san matela sa ai ko reli ringpha shala mi le kho ili rin ngai lui kham hoye ayaya na la the I hunbun nau nei Ariri MA Psychology final year tamdale. okay ning shere ya show no we introduce introduction brisa la gainam talai hang mi kai ji wang wang ron nan la ka hang mi lo jo no we shok zam tiao mai ka na we maram le Okay. Ni snai atam hik mi wang yang ari si ataw ring ngay nala tada hang hamay le tada yalu long le silong ithong na ring pasha lam hikra haji hun le yang silang me da tada dai me da rival ning si ka mai son dan la ni sinai igda dam hi me ji wang khni to sai dai nin la di khol la da khale le bai da ka khung da fi tam gui vai sa lak tak le ni la yoina ini nam du khong wi le la yari na phyong lu ji request anga ya ka ina ari doctor chat le ina ari equally number 4 section bingwi sociological study hi sada hlini Teachpur University wina ka station ba hi Shillongli bom sa thueda hina thada hun kha dar gaida apamba hi le sheda le hanung ga hun kha othi ungphung rum gei thada ungphung joy ngji gei di mo ina hun ga bom ji hana Shillongli she great okay ning shere wak ron ya ruina thei bai me vai wak ron na lung her ne ya lung her we na ne ning shi chang ka da ya shon na ni kani li yes kani thot ne ku shok zang mi kai kana national side mu thei sala pai da mu chu sala pai ka potential kale wang caliber kale we wang na ni li shi chang la kai na president ka pang sangai da claim so I believe this conversation is going to be very fruitful and beneficial for all the viewers Jenna, chico, ni mo kriglag lo, ichi gitung lunga lag, in talaga ni kerjan sa kwai sa se ya. All right, if you chan po hi moron that's a kwai sa se. Jenna, remake up the Guwahati li le dak le, tang ku nau bing moram di tiao me ka chengai de le. Guwahati hi cha shon de. Tang ku nau ku chung na kar nau bing la cha re ma barang ge chi bing la ku chung kana la Guwahati chi ishi notice we hak mai tui ji city la kang sa hao ko la mara khali ka klang ka za ba ka khela chung ka lai bo pa mai en arai thum na ma thang mai da thei bai kwai Guwahati hi
remekap da tangkunau ping maram teo se tangkunau kya ka pom li do lari ka tamnau ping na chungmai da leika ot ka sana chungmai li ka ot sa ka kichi ka tha ot sa li lari tam ka kichi ka tha level line tam la ka ki institutions ping ka tha da tam mai li kliang ki remekap cha guwahati wi ka share samlo tau rin yan na ka hang mi rano Hanghai thada Guwahati here re the way na notice liver re sang mai kap ka japa ma kha lang sa hau ki da katam kishi pong lila kala etum medical wishong salila kachungkha tam ko khui ngaha ko khui la samang khai apam ne ta ari re sa da Guwahati li le da kle isi tangphul naw hi hangshini shashini shika ba mo sitala le de le ra da shitang e kala katamnao liva ari riva ot salaga kala family settle salaga kapam na chungmai tele the katamnao ping shong yang kala college kamathali la tambabam tele kala kachung khana la competitive exams wang prepare salaga okay kai khana self study ka sa coaching la changma manda katamnao chung khale tele kala family wi shong ai la government sector li ot sa dakle itumai excise runo railway wi shong kachung khapam tele okay ning share itum tangkunau ping chia ka ring phalagen pom da klei pau shala ka ring phai excite sai thai khanga gana wa ara tangkunau chili pom da klei ping hi ayurung tei da I mean village tei da when europe da pom da lei re tangkunau ping chili pom da klei hi kachikata organization Guwahati later laye apart from TKLG kate organization ma leili charges ka tha da lei mai li itam tang khu naw bing room sakhi ka tha da lei ma mai do ka tha da shok zang yang ma mai yang sang mai li klai chila thei changai le church wi shong yang se je khawa Guwahati hi ari hon nara Tangkhul Baptist Church Guwahati da thala kind of function salaga leidle 2011 li hopok haine church hi kala Chiwalungli Sunday School Department la leida katamnao national shaka langda leidle okay kala church na la missionaries la apam Assam li leida khle apam khu kai khali missionaries hok shok la leibam dale sponsor sami laga kala hili city area wakpa leida khle hili city fellowship ta ga English we service ne ta apam na Tangkhul church na la apam ka ta da sa ho city we na je da city area li leida khle ping na la city fellowship thili ka laga ishi pastor na la Tangkhul naw na sababa mai city fellowship we pastor hi ta da mangla rin yu shong la thala kai na tatlei kala chililang me da katom mi da khle hi Tangkhul welfare society Guwahati wi li khrnau ping na thala kai na katom laga apung phala kai na zatlei chili avung ra ping wi kombai society da le laga atum na la tada church wi society wi backbone salak laga da thara kai na phala kai na zatlei Okay, great. Atang ina kang han chili ang han kang ai sak ngak le le na wi chili mi sa ka ka tang khu nau ping rooms of for example events and activities church we don't know or ka tam nau long we don't know ka tha da khi ma mai le da ithum tang khu nau ping sun ka pai rang room ka pai khi ma mai le li do da lak hai na thum na mi yon da klei programs and events ka tha hi khangja thada Sunday gi ji da ba church wi service li kajung khana ra khajip laga phala kai na khorum ru mai kala Saturdays kathali la men's prayer breakfast la shi ishi avalong ping thada phala kai na thumui club thada khale laga thumla ji thala kai na maintain sa laga run sa le kala social events katha yang khawa ishi wi katam now long wi freshers meet le ra chili literary meet la tam ga okay chali sa mm lang the sports Tangkhul sports la sa kala partying social da
china main sada yarui kisip khang rum atam salaga take khang ro chung sambang ne Okay, okay. Ning share President Lee na nakasho kazang itumli may sign jitemi kai ji ring pai tang kun au bin pom dak le muchuka guati li pom dak le ring pala gain pom le ra da chan khu shi chang lak le. Okay, na ung hanra so lu ken li na questions ka te tio mo ka prepare side le in ara President Wagmaron ka chui ling han ngai de le yem Shillong hi ring pala khai apoma khne ila Shillong li pom sai da yu wang wa emotional sala kai attachment kale ya CTR kan ngasaya ya yari mi kap the shock la shock pa makane jena itum mi kute ku chung kan la shala shaire shi long wi maram le ka thela thair sala pa ka ach no wi chongai na tha mai da chengai de le ye tang kun naw ari hi kya ka pom saro do kala tang kun naw ping ari ina ku ring yai ling han kai tha da cái thà trang kun nào bình khi sa là cái bom mà mày cái tầm nào nó chung mày cái ở sa là cái bom liền ở từ sa nào cái chỉ tại chỉ ở sa là cái bom đó cái lấy thùng trang kun nào bình li khi cái chỉ cái thà platform này room sắc lấy là cái khi programs and events quick là cái or cái nào charges mình cái thà lấy là cái chỉ nó vi vào cái là cái share sang mình là cho ning snare adam mi juwang ari issue hi question hi ko jung ai da okay issue yes na in remind sao man right abena okay issue hi students na jung mai khar yang create go na educational hub sab lungai like more infamously known as the intellectual capital of northeast atama ho yang juina pioneers the history when you education hub nei jeda katamnao chung ha it's a very attractive place for education and it stands as attractive as it was in the past but tada chung khamai hi students na chung mai thi we're expecting 9000 oh 900 to 1000 students with young hi le and majority of them for your for the people's information is from the census after 2021 to 2022 census to overwhelmingly graduate students na yang so that itong educational statistics si kita da lay clay lagay itong nagijig pursue sa education ni hi impact ra hi tong chỉ là cái bằng graduate thì các trường học lên gì mostly bachelors na chúng mấy thuê thì dominant population thì educational pursuit liva because his history na arhonen la rashong the premier institutions especially in northeast India Shillong has one of the best colleges all across Northeast India. So basically, my students na chung may tada kernel bing na hili chung I feel like hili kernel dah la issue advisor lata la I entrepreneur ne and a very successful entrepreneur actually from a very humble background. Tada at kung gutha na example la kasada itum na yanggak by shanggak by example la hang sayang tada okay it's not only education that can give you the kind of platform where you get to promote people, foster growth and tada ya really dom mi ji hi education mangin lam ning mal moda shim khur shak hang pha shak ni cha kam ga okay le bai shak kha hang pha tha le de le hi chung khmai na business pursue sa bai khana ma hostel ga hi it's a very lucrative business I feel like because hostel hi kutam na hi tamol na ta kha le the hostel business hi finding la ran sa dak le ya and as well as field kudong is dak le ne shi tang ko business che ka clothing stores ta le la ta thara electronics che ka jil la ta thara ishina mak sing hi ina gap ning le the transport ka tha ki khali bu chung ham da ka especially in the field of business now being na main talagan pursue sa the business the business in a sustain the sa shung ko travel obviously officials the travel like bundle la the majority of the population ji ta the bundle and hostels hipping hin sustenance forma hang sa de exist sai laga now sa da the room khmi ji ba re isi atawring ai na khang jen chap jam ne isi la the hen mta chung mai da sa khmi lam lem ne freshers mit sara cultural literary meet sports meet very basic stuffs so the terma khli chung khalam sa khuirar bum ne so presidential kiba tawri ngai na ba jugum kimai plan sat le kle jiba thi ahuli le ore but very generally jikta event le and there are only three organizations mangly Shillongli ba khrlonga khalera kudam na longa khalera the church we organization na khalera khrlong ba sina law and order not all the law and orders ka critique saragata or cultural events chung humai and any dispute ka show kadam tharan or grievances yang kami ji hi the khrlong wai nang chung harai
so Okay. itum le gudom misyon na itum le rely sa bam shone laga itum katamnao long misyon na solely yes education mang dedicate sa milang na students ping promote sa mi church they do their own spiritual part so hand in hand itum pot sa khum hi organization na kana solely stand sa am le asin program sa le isin le bopam isin sa la isin le hopam so it goes hand in hand sila da Shillongli condition ji thada hi da pamdalei. Okay, good to know. Shillongli cái số cái dân hi thấy chả là cái chúng cái ring phai ava ping mà chả là cái na itum miao thì vào là rừng gì ping cái số dân hi thấy là cái ring phai lại ra. Ari Shillongli à từng là hàng cái đó itum we North East we mang chỉ là whole of India le premium institutions cái chúng cái này, kamata institutions cái chúng cái này đó shai. Ari itum当初nào là Shillongli products cái chúng cái itum tiêm thằng cái mấy cái số là thấy bao nhiêu shai bao nhiêu mấy rồi. Arui Shillongli lairik chung ka shok tam dak le hi or ituma apam li matam lak chung ka shok tam dak le hi or not even Shillong athang kang da Guwahati li no apam chung ka li tum tam chat le itum hi thada tam chat dak le hi do you think he necessity akang sa da thai le la chu wai nei thada itum tam chat dak le do ayar li tum apam li matam la ga tai hang papam la ji ti om ka thai ngai le Shillongli kau we dai tum mi thiam thang me sang lak la opportunity si ga thada ngai le do. Okay. Niche nere atam jikmi wangyang itum we neck accreditation score the la colleges ki the rate of me so especially in the aspect of undergraduate education level it's very good adang ina hang kai dam thana education system ma kha mi bingjina kadam dak li phalak le it's a very debatable topic me starting from itum grassroots we na hapok laga itum village grassroots level education en hapok laga graduate education hen ga dang da now hi ba hi assess sai hi sakla yang atam na kal ga katam khila ka ji hila ma hangai ne ai tam khwingai la kai na ga ping ma tra kha tam khwila kho facilities la tra kha provide some kho library is one of the oldest libraries and one of the most comprehensive libraries NEC library and data high mira nan na li zang hangai dam ni thada you just have to carry an IT card nongem hills we azingli le mag thai ya so chili NEC we uh, facility is free of cost and then I card ah mangai le dang mai ta hang da le ban ma ni hu library la le chi la access up by ta hang da le ban ma ka da le hi phalak le ji assessment committee ba a ba re but very simply Shillong na ni da le especially undergraduate level ya it mui Shillong we na la toppers kum gi da produce session da le ajukum Yeah. na isi toppers ki chishat aja ma science and arts ngam go chishat ajukum na producer yang undergraduate level de the Mm. main sala kai na Shillongli educational pursuit kham thai hi na kham jugli ba college level hi na dominance hai neck accreditation score thai nyang la yukul da hi b particular kutha St Joseph da hi b dai na de Shillong tha ba to the extent of A plus A he was consistent sala kai like seri so Yeah. educational prospect pa bam tha na but then Mm. lấy prospect khi nào cái chẳng khất à chúng mi chỉ facilities chỉ lang mấy da mi được lấy platform khi nào promote tham lạc la but it's a very questionable thing in a hang hai da chung không may hili born and brought up here in Shillong đã là cái nào vừa mà nó sim khuna rak lực nào cả nào ba je na bi mang or 11 12 ka dam the sim wen ga bing result thì không tha la paksa da mam tham ne and the environment Okay. is very vulnerable environment for children especially hostel Yeah. yang sang da hi bu ba na yang sang tha da warden na khana yang a shi ji mami rar bu bam ne go adama li thingeng fit ka fu bai lam ning ai sim ni phung fit pa hi sao sai ji ning yang sang care and attention metaphor mo ngai na hang da Mm. Mm. ban ba the facilities nung thang ma dong li mi hai la nung thang je na mi gui lang fit khai ba adama li or nung thang je na na sim na shem ga bai it's about how you are using that hammer but me Okay. badly individually in a blame na individual badly khami ma mi ngai ne kha Shillong li le da hi educational backdrop hi kha arba le phaw mai day especially the rise in mobile phones addiction yang we Okay. migdong he to a certain extent we are addicted to mobiles but the Mm. impact later ari in a sak nai ban ma qi bang na Shillong li kha ho luga Shillong li ga da li phys ng thang mi kha ja nam that mi si jin le gi wi especially negative sala kai na khang ning la ning sang la kai ng tam national tra khale tom lang dong mai ne facilities la mak pat le so just issue shong thanda national shong especially vừa vào nằm ta đâm miệng sang to the
hostel thali rent thali ka bo mi de ho risky sanau mai de group aina Okay. nya langpong da game reu zat or group aina events le ka zamang zat kanja ka tha shek zat it's a recurring phenomenon ka ni Okay. dong among the daw evening this environment by na free thanai the higitha if you don't have the discipline and the kind of attitude generally bred in sami saka to the chances of that the Shillong lifestyle is very westernistic. You have festivals all around. Music leading sang lakhai state ahane. Cherry Blossom Festival kata concerts kata lesona DJ night. It's a part of the students' curriculum actually. Tada ni hu kata li wala la atum event la DJ night kata prom day for example. Valentine's Day. Kita celebrate la sana la English na la kam du serao. Tena tada the westernistic influence kitiyo khabali cleverly la jiba kana apamma na provide sa miel la mi bing dinang mathala kan si chin chaud le la ga jiba hi tada positive sa lagay na mang negative sa lagay na mang ka tada chi risk chi chakale jiba Okay. chi enhang Yeah, ning share details ala kan work more than hang me that like sometimes very concerning arwin na share sa that lately free sa my environment sa the vulnerable sa mai like ina akang han cham ako arwi ka actually itum guardian we issue aka thada lately guardian mom tha ka ba vulnerable sa mai je nam itum ava ping na sa mai da thai pai ka vai nu ka pning ni ta ka rently ka pom hi na ka tha hostel li pom da kle hin ka cha ka la ka chi pa na pom ka chi pa li pom ka ba pha mai da thai le do ka la aru reality situation ji yang la ka la larik dam da kle hi itum institutions kam tha li chu mai da zang da le ka tha da average or tha da itum shong lik na rai gi ji ka tha li dam da kle le de le ka tha da le mai li do ka tam nau bin hi kila phala kai na itum tangkhul ba hili ka sang ka history lei sa khrongai da kharnaw ha kharnaw bing khangjon la jang ba bam da naw shnaw ha na shilong ni dam ngai je kha ba thada college kam tha tha le la sam hang bam ya which we thada ni shira ne ning shi la kharnaw bing la atuna shamra mi khai phaichon ji hai mi sa ai da itum na anthony's ka thali for example admission ka sa mi he naw ba chin marks bam tham ne ji le la awi ning sang awi sa ngai ji le le ga dang da tam naw long na admission cái thay là cái shop ấy nâng nâng chân mình cái và sao là cái ăn tôi không live khi provide sao mình rồi là sadly the topic ấy là nhiều hơn tại vật sau cái cũng tắt rồi cơ sadly in là nâng hàng là premier institutions like rằng here sometimes it's not all about intellect but we issue learning là sometimes tricks of the trade lấy này là the tricks of the trade thì mất tầm state huế cái và chỉ issue là lấy ra tricks of the trade chẳng chăm mang hàng thật là cho nên Shillongli admission Samilo da kernel being avang thing they dang so now being hangai sami vai being the issue la sami but then you are you see UTV program hi ki kita da apply sa ka hi score hi na ki impact sa lai ki chita college na ki chita li dang baira ki wi awareness ti o now da moina especially foundational grassroots when gabing English mo kham thana bing arba ramni chita conditioning lil ga Shillongli compete ka sa hi sakla ka wo the hang tak le na ba higda wi basic awareness im le la premier institutions li razang le la competition ji na hang ra the drop out tha khai le chung le back paper shell ga yang the yeah jiwang ina admissions were thanks to all the histories that the Tangkhul has created in Shillong, producing many distinguished leaders and politicians, bureaucrats, officials, entrepreneurs tada atum dong hui collaborative effort here na tang hul wi mai ba ka ba le lak te itum college li ba la kernau kai kho ba sit la hai khmi la le yang atum wi through na okay tang na ta khala admission sam ni primary institutions pung but ada so at the end of the day now atang wi topic ji li han khung sa da now ba jina tada ali tam khami ji ka thada tam mi le ba it's very important same issue with the hostel entrance in a thang hang kai da abu aba da yang dong ha chigat laga anawli yang sang da word na khan ba chi abu wa khan la expect lam saran ba bam ne yes strict ka sa hostel family hi thamilo da hang khra ku jong hala le ba mai but in a thai khui lim go I can be wrong strict kya khar sa hostel li sangai la Shillong environment ni at the end of the day it's very free and a very liberal kind of environment mi ba jina background mam tha character mam tha awi
like the awi miya awi discipline gi ji mala yai ka kyak strict sa li wasangai la at the end of the day na college ga dam thana no wing so topping you influence la ta khala go party culture outing da kha hi da wi culture hi promote la ta sa da miya jin pa bong ngai jai ka kham la saklak ti la ren li bom la hostel li bom la ham ning wai mi dam le ni it's a very the risky environment but at the end of the day yes opportunities and the thada Shillong na provide some in the like chắc xí đó làm hàng mình thán này it's Yeah. about how you use mi chịu tung li lấy chứ này nim la okay thank you so much wang mon itu na details ha mai da shock zang hi thai mo man da le ning chi chang ka tai in ara guati uli hanu ngai da le ishi president na ara hi khang han ka mi ro na aring rai ka cha question ne ka ara guati we context ai na thai ngai da le itu moi tang phung nau chi li pom da claim cha la ka na khni thot ping hi thu mai khring khra condition hi ka tha da le do itu awa ba ping na ma cha la ka na u ka nang khila ning ka khri khi ya inaung ra ping atu mind pump ka sa ti ka tha da pump ni klayang atu me college ka chi tha college club ka chi tha environment li actually ka shok ka zang hi tyo me ka share sang sak ngai ka chi tha khi tam la ka pump da le do rent ka tha li pump da le hi ka tha da pump hostel ka tha li ka pump da le la tang khu naw na sho la ka shok ka zang hi khring khara wi pong li ka tha da le li chen thang me lai na tam za da le ka tha la ma le kla or itu mu li ka ni thot ping ka chi cha wis cái thằng đó saran baran masala ngari ngara la gapam da clay situation condition ka tha le la ka tha le do guati wi tang khu no ping ye hiwi matang rata ka ina schooling nangra national wena ili family sen le da living atumna naw ka thada naw da le kichi wena kyong mai ka ina tukla kai na thumu jim thai sai la tada atumna tam da clay kla thumui progress le da clay jati shu da hang ngai wa hang ngai thada kwati le da clay families ping hi mathala in settle sa gai ping na akhwa respectable sala kai kala humble sala kai thermarin lila aba plagai na kazatina majority salaga atumna thanda clay sa hoki da atumui nawara protap sa da clay hi mathana da hangai atum smart la sa shune kala atum schooling metric no class 12 kasare no atumui result ti tada itum tamphul no ping wang wa ping pha mai khyang samang sakla ge ta atum parenting wa mathala kai na le da clay ne zada sada ara graduate undergraduate sada clay masters tam da clay kala coaching sang la le da clay bing hi ari river guwahati li chungla kai na malem ne thada katamnao mangai na khawa shakhni khalang samre okay ta chidhaw ki da kala ratam da clay bing hila iwi thei ku hi liwa ada ningsang la kai na tat clay atum competitive sala kai na tat clay sao ki da thada okthi wi lung shilawli ningsang la kai na satlaga rot khamra chokaw da itumli problems ni ki we face ka masarang e okay kala hili tangkhul na ping la mai bg thak sholaga tada run salaga leida le kala lang mai da isi recipe wang wa tala khai ari hili cpc nai practice we headquarter chi hili leo ki da chili ashina lm hostel mena we lewis memorial hostel kala white memorial hostel da shina we kani le da chili ashi seat capacity wa kachungkha le da chili ari ri wa isi tanghul na mangai na la ashi mer now thara thada khani shi ko jangai de le hostel li ta okay ko ti wa katam ki shiwang wa safe sala kha apam itum mai tam shi gi ji thalai na focus sala ga concentrate sala ga tam ka pa apam ma khang sat le kala tada awa wa ping la ki thei la ga tada ning ka khila malai yeah tle mer ji shi ka sang okay good to know yeah say sala ka environment na sai ji shala ka ring pai in a take nga ka guati we living expenses ka tha klayang expenses sa ka moderate ka ka tha da le do average and le itum rent ka tha hi ka tha do college we tuition fees ka tha ro no itum ka shai shak ring transportation ka tha ro no ka tha do convenient ma sa do guati living expenses je kha wa itum
cái cities cái học tiếng này yang cái vợ tada affordable sala cái apama khang sai de shankui itu mui rent kapam runo rent hila tada location we atishu da lay cities katha liba sakamai le babam kala reputed colleges wing lemli apartment katha khlaya thum amanjina ngatai mai babam mai ka Okay. jam langai na family ping na we local families ping na thum we shimli tada phara hai la ka khlai ping na 1 bhk 2 bhk na le da khlai kathai ba thing thra katha or thing shini thing thru pli la ri la shim samhang la ga le da khlai ne khung khawa ji sala la apong mode of transportation wa chungla ke itu mui local taxi la kachung khalai chili bus la le ra la ka itu mui Okay. khalata na cab hire ka sa or rapido pai ka na khung khawa sa hi wa da comfortable sala convenient sala ke kala Uber itu mui Ola ka train tha ma khra lei do Guwahati hi. ai uberola tala ka na function sala ka le la ke Great, good to know. Yeah. kala tada Guwahati wa ketong tha tukan kite na ru no waka khala GPS system hi le sar gi da cash missing sal la kom la ga na zat la ga thada anywhere wala la itum GPS na la paisa chi Great. transfer sang rok pai kala ka shak za ru no ji kala thada season atam li aman chi la anto tap la pai la na sam pangai kala itum we tang nau ping na la sai ka shak khang ja itum ram li sai shak chi la ing chang chi la sam bang ba mai Okay, great. Jala ka sa hi aman pai ka sakle Guwahati hi tang hunau ping sam san kam ring thêm dio. sa hi tada kasak pa mai jire ka Okay. itum har sa ka tha pai mai pa mai da hoksa la ari hon wa shap nga wi chang foi ti chang hai na le ka Oh. tada sa tha wa yo ka Sa ba kasak ka wa sak sak te pa le lo mai mo. ka Okay. ma Sak shai suita kwai ne. ai chila Yeah, Pyre ning shere President ring ya okay ning schneider Guwahati maram ni thuna matham da thai khui lak ta le no we aina na ka ba Guwahati hi itu wang ok tu pai la ki chi apom tha da thai de le mcha la kai na itu we families ko chung ka settle sa la ka pom da le chi na marama khan sa la pai de la khui de le ning shere ina han ngra sa le ga na li arwe wak mron na li han ngai ar ngai cha question ni itu Shillong hi affordable sala kai city la rent hi ka thado for example hostel fees hi ka ya mode of transport hi ka thado ka chak chak ring kra ki itum city ki tele compare sa ka wa hi pha mai ka ma pha mai do ka thado Shillong hi tyong mai ka hang milan nan la dang se ari ECT gideriba kupam lambam to dang jung halam the mayang kha ina experience lega he Manipur Assam Meghalaya hi experience le kai nei la yeah so are doring ai khang dim chung nai Guwahati li kupam he ring pha na ji pisa bi shong li ba ina the you experience li ba ji go pisa jung ham dam ne wo taxi hi da aman ji very reasonable ya khang har hi dio ho jo de kha reasonable sala kai okay expenses la ada shopping ta ki la sal la rim pham ngar wo yu bang ma ka Shillong dai ba athumui dai ha ka athumui Shillong dai ba athumui regional politics la de ko ka jung wo dai expect li jang khangai bam ning la hang da le ba na ba ola dai lam zat ng sak ne ola oh uber dai ya lam zat ne okay the Pura Taxi Association na jang because of the traffic jam also buses la unless institutions we buses neng ka ba public transport hi paksa dam dong mum sam ne because traffic hi le on la pa di da traffic le da hin da so bus lam jan sam ne aman la arab da sak chi ne taxi bhara hi bai ning la man dai so no wi ke changa hoi phaza dai na tam da le student na khana thằng cái chi taxi sinh được thì cái chẳng hồi phát ra tới những cái này gì là hi taxi consecutively khui khaba so thada Shillong ni gabling ni la ngai ndum na colleges ka bang hing so naw wang or sim khur di ji la yang bam no kha college ni khangnai hostel rent da li bam na pham khar ho Shillong wi taxi wa man hi ko pai lam ning chi ne traffic jam na okay traffic jam rent if like the ring ai na hang ji issue na yo khasak mai la bai da ina estimate za hi perhaps
fees mjang la food transport aina rent kata hostel tha ko mai ka maybe 20 to 22 jang hin the for the average for the normal student who commutes every day 20 to then 22. transport is only yes 1 month with expenses here. Okay. But depending tada minimum may naman 20 maximum may 20 yang kuya sa tada chita u jang ng dal Okay. kami ba jin ng jang dai ka ba taxi mo kuya ka ba phaja bu yung ham dang taxi aman sang Yeah. la Mainly pay taxi leads up the lay mo taga paisa here. mai taxi li chung ha tada repito in taxi li What about what kashai kashak ki ka thado? Hay sagla man mangai mai de sa ba isi hibak la 480 had le hoksa le sai sa specially 600 mai de laga khamnat pa Oh. ji shap mai aman sagla Okay. han chirai aman nai le abra ba guda use ka Mm, phadi kom hi di ji ba le da lang mai sam noi ba ja okay. Lui wa kwai sa lo chi wag la lay pa kwi la ka tas da lay an bu kwi la ka. Okay, ning share interesting sa ma mandalay shi tu mu chan pai hi shok ka zan bu chung ka tai kwi mandalay. Ara tai kha ka na Shillong hi kasi ping we apam ne ka kasi ping mang we apam ne chi mang ma da view chung ka manat la ka pam da kle apam ma ka ne states ku chung ho en ra la ka je na ju local we mi ping hi ka tha do ku shi ka cheng ai I chung a ya wen ra tam da kle ping li welcoming ma sa do or tha da miraculously racially abused ka sa or I chung li yang ka kai alai ka tam li ro no or ka sar no chi ka sa ma lei do kring khra ki ring phalai pom pai do kala akhnava tangkhu nau ping hi kachi ka thana like tam ngai ka otsangai ka ba chiu wa ina Shillong hi chu sarado Shillong na what does Shillong have to offer Shillong really hi ping hi na ma thamai chu dai tha opportunities le ko si ping chi ka share sa mi lo cho ori ri mai thui da ji ai da ji tada Shillong mi hi ba kam ma sala ga yang le issues da hi le ku chung ha shok la mang mam ne shi we na problem shok ga wi ji paksa da mle ne krel ga ba khamar sai an hon sui ta nai re and it's a very safe environment for students unless okay of course athang we issues of kudang se itam na pathway ga if we step away tada actual pursuit of education ba ning la kute shongfu ji thei thwe ka ba ji risks ji le yi ji ne but as a tada athang we mi shong ai na ba tada welcoming la sala kai abom na ring phala ga yang ina ka ning li ba tada judgmental sa ba ning la wati ba hui na tyo hang san chi me ya da tyo ka sa okay shi me ya wati ba ko he ah uh uh but like in a hiwi topic ki de hote 12 ga guwahati wi so haya kan it's a very competitive sana mo in a take liba environment here okay unlike Shillong it's very lax like me here environment na zang ji ga mi mindset na la zang ji le ta da ka kom ta da liberal sa mang ning la i thung mi tribal kha shok mayao le ga lung shlau ta hi khan ning sang hao je da ta okay da kom mai ji ning ji hi a kha zang o unlike guwahati da hi ba education wise to I think mi a kha jin ning sang la ga sang ka ba productive sa mai kha re guwahati da li as compared to Shillong relaxing sa mai okay kha ro Shillong he really depends on the people Ari second question ba di khili do ara look Shillong hi na ki khamata offer sa do example sa oh le yes institution dir no example kai kana climate we hangi like tam phala ka pom da hangi ade Shillong hi na ka te we na ki nga te o gi da chili rapam sa ngai do kali ka rapam ras ka pom pai do okay Shillong hi yang like mi ba ji na active sal ga tada ngon mi ithum dang hol no ba in so ngai ji ne tada ngon mi lang jon mi ngai la ka yang adama hli ithum mi shong ngai na khang jong bo dam tharan kharnao hana ai no jim sa ba mai hi dai da tada right pura ignore tham hai jilam samne as long as we're seeking for support tikele san bok the church in habok ta karnao wasung da khungchon bo dam haran ba ji wi support ji ba le shone the right premier institute na sa da atang in ang da undergraduate levels live northeast live it's one of the finest undergraduate colleges producer da hlini ji Shillong na history la le saplong hai ne but the again Guwahati dali in a compare sala sangai na jila okay Guwahati dali institutions la thana yo
but undergraduate level liba I feel like tadam thame hena way the lam hangai but when you go master's level doctorate level da ba be like institutions leader living here Guwahati na facilities thame karawa IIT tha Guwahati University off campus TIS tha or Okay. chili khaba mai University tha the educational prospect after higher education especially after graduate prospects si Guwahati living har that Shillongli Shillong we exam matak mo ipin ka hang milo. Shillong we hang milo. Guwahati so we in asuma ali kan ngor na Shillong we ka hang yes, yor. yes. In the sorry Aki the kang Shillong sam. showing kang the environment ba hi the relaxing sala ga yang kang the supportive la sala ga mi ba jin na tangai ka ba hang ga the support ku ji khwat ma mang mam ne ga especially Shillongli pursue sangai flongai ka ba in suggest sana ba undergraduate ba hi ba I think Shillong is one of the finest support systems and the educational institutions undergraduate level thanami facilities library atang in hang kai the bing lo dong provide some ilga extra na NIT kita chili lang may ton basbo technical schools dali vocational and professionals welding plumbing sewing tailoring for example kita he ministry lile im like central government we funding la laga kita prospects la chung hai mi ya hai nila Okay. so in that sense ji baji bam thane and undergraduate level in sangni it's one of the finest Great, great. Thank you. Ning shi nai arwin na ka hang jili Shillong we mi ping chon thei la ke chon ngai la ke da hang ji ai lia ka remind sa mi ila Shillong ka kum ji amai vaure da ma pum na ka ashi PG la show ai dai aru ham show le fa klam thei mane iwe admission ka thala an personally than la ka ba khui mi iwe ka tam shili chung ka phai ka khui mi kharnau ping chen na Shillong ping hi very distinct and unique ning shi paniung la yang ring phai Shillong maram ni thei khui mo man da le ara Guwahati ula ngai sa chi thei khui ngai da le yen Guwahati li chi ma mai ka tha da chi offer sa da Guwahati li ra tam ka ba opportunity ka ma tha sam hong kle yang ki ka chei ngai ye a kan na ba Guwahati wi mi ping hi Assamese ping or chi li pam room da klai state ka te we na ra pam da klai mi ping hi na ka tha da socially cái thằng đó ốc thuyền room đó lấy đó ít thùng mì li yang cái khay lấy đó lấy la or maning cái và ít thùng là thùng chắc cái mai nè ngày cha đó ring room đó lấy mà lấy li đó si president ring ngày này nó share sang mi đó ara chi she kuiro ok maran awi katom hai je thum na thei we ra yeah yeah ana Guwahati wi le yang ai na hang me da ra e ba chung da hang phai ram le thu re ka mai Guwahati hang hai da cities ka te na education wi pongli da offer sa da kle hi cha ka thum wi da ka shung le sa la pai ka Guwahati in itself ala potential le la kai city a khane ada itumui colleges repeated sala ka hai re da wena arhon we itumui northeast league them thang mai chung shok hai Cotton University tha je le de le government wi shong yang kha chili b bora da nek na credit kami da A plus ai na la kala Guwahati University le babam da le chili lang mai da asa private wi yang kha Assam down Don Bosco kala Royal Global la arhon ka thar nei ka thalalam thalaga na pongchung haina develop salaga department chung offer salaga la leida klei nei ta katam ka shi pongli yang kha wa graduation ar degree ka thawi wang masters PhD level thaw wang la opportunities from thalaga na lei oman te lei kala hangai da high school higher secondary tum schooling wi wang wa thalak hai apam nei Guwahati hi national wi wang wa ari okay international schools la wang la thum mati wa thada international schools wa le kala chamlak hai thum catholic na run ka sa Don Bosco ka tha school thada thum na thesoi ka japam tong le 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 pa pa mai je na ra Guwahati wi hi ka te opportunities yang ka wa my business ka tha when it comes to business ka tha la itum hi akhur akhai lấy chữ mỗi lần thắt cái nào vào cái chung giảm mất thế là ngày khờ okay aku ra khai hi masana the khawa
aman la pai mai ka da la yor la market liver sak mai ka khubam ji liver pai mai ka da yor la thada business la sa pai la kai na khale apam nei da la hangai kala private sectors mai thumui companies industry tha hakla khai wa malai tu da private job opportunities for salary la chunglak ma chi thu ki da attractive la ma sa ba mai ka da chunglak ta ba malai nei ka ara Assamese hibu mi ping hi yang ka ba ka thak le ji ka ithum tang hu na ri ma khle aka khamatai wa ithumui ot sak kasa hi le ji ka athuma dignity of labor hi le wo athum ot ki ga sar no shim ga kyang thada shongfu kore ka fur no tukan nao shongfu no aya no ri tukan nao ka sho ai tik tha je wa athum mu re wa thada tik tha sa la ga family run sa la ga rim phala ga na content sa la ga ka khaw lo chung de la mle la thada cha da khring ji le ba mai to Assamese ping hi la athum mi ping hi la ka thak la ji ka ithum na la athum li ma sa pa ga athum na la ithum li ma sa pa ma right notice ka chang hau gi da athum na la ngai da la mi yang manai ka lai thum na la hindi nagami sa the ka ba athum lim thala ga na connection ji le khui la ga athum la ithum mui mi ba ta da ning jang ngai ring phai eng so ngai ta hang ngai ta ni ka dong khala chim tha sa la pai ka ithum ta da in la iu experience na khyang tha ga iu Assamese so naw la kuchum ka le bu mai ta mi sta ga na so ra khai la kuchum ka le okay rinpalakkahai kharjanne itum na khuida klei hi ning muyung da lei guati hi ka chung ga jai hi positive vak pa hi na chung mai khar da lei da klei tha da thai da lei ye okay nani li chang phaisa la ga a cha shillong ai na guati maram li chung kha ma thala ai na thai khwe re ni ha ong da lei ye shillong li ba kai re shillong li pam sa ji ne guati li makala kring he yau chu ka phaisa re amai kikla ram pa mai na sir sora ani chili pa mai te iwi oja sa sai sir sora hi amai ram pam asha ba iram ne athum pam haida thada aruisi mo pam phokla pam ka ara athum le ka jang kai gwati le yaw thu ka phai sara ning share na ni wa mangai nei thum chung ka theshin kui sam phangar ko ara chan phai hi sam ma na ka atam na chama ma nai re iwi ba kain la han khangai ji la chiao mo mai a che han ngai re ara kup sang wa khwai mai ngre ose ina nani le concluding remarks mi vai wang atam mi ngai de le ari it ni ichi thum na chan phai ga sali nani na misal chak hai or ina mak han nani na han khangai le ka la chi ka tha chi mathada kan I thumui ava ba ping naw na ka thana ping re no even ka chi ka tha tang phun naw ping le ka chi ka tha message chi phun ngai klai chi wi atam hi mi ngai le a wak mron na na re me kap da ka khwi mi olo cho ni share ari simhara labo mai da yeah okay le le it's okay go ahead anyways kim dam jo the concluding remarks da hi chung kha hang khwi ngai ji ne ka adam ni sang na da lam khwi mai la sa da na sa da message ke ji kuni shilong wi shong na thang in hang gai da educational prospects nong thang hammer here don't need say but it's about how you use it no the you want in prospects tra khale mu gai lim yon hele tra sang ngai ka negative sala gai na chụp vào hay là ra là yang ka da pau ba ne inform sang hai ba na ka tam naw long la le khana wing la le ji mang na supportive ka ji da student na thum tam khui ngai ding na ka tam naw long ni approach ka sa dam ni or khurli khana le approach sam sang thing adam tharan I thum ni ra ka ba I thum na tam ji dang jon mi jing re na khangjon khanai chmang ji ko point dang de ji la tra khane isina chung ham sa me lang jon mi jing re je na ka tam re ji ka ba ka tam naw long ni la teu kha hang lo no kan na le ga yeah I thum na support ji sami shon nei ji ba ji hang ngai ya so in main sala ga na ina da you could be prospectively teu sa zang ai je na an CUT aina NEP da hi standardization process across all across India that the playing field equal ba masal ji la like chita da thumna for example coaching hi athangna first point hang khai da graduate level we CUT test all across India uniform sala ga sai le ka Shillongli ka dam da li ina thang arts tha hila arba jung ka dam phokar kha I thung ma ki foundational level li shoila ta khale yau mai de chan chama khasa da foundational level li
itum tangkhul we stereotype bak le la math and science in them ne da kha ba Right. CUT we exam thal ba ji incorporate sai da ji challenges ji kujung le da premier institutions sangran gi ji mi ba ji ba capacity le la arba ba ji lack because of the lack of that foundational skills, especially grammatical knowledge and mathematics and reasoning. Hibing we issues li struggle tra khara sa khai la tangkhul na be te ji bang na hiba it's a collective role yang Shillong ukulele le le na jan thang research ong sa dam tharan ni la light ngamit gwam network mag zat na kha laga printing ka hi la man la ga ga sak nai da mu ju kai hi ba bit Right. jawi tada ina polemics ala kai na khang mam ning la tada itum gudam na long na la hi printing services hi ishi na provide some le de expenses chi tong ha thum mit to mam them but sometimes overcharging with hi la la go itum contingency fund sam hangain dang da chi reserve material sustain masar ka ba phai jam le la moin ka da na ho ji na the print sal ga zero sal go to work like ICT li ong no the world is changing so fast smart TV introduce up by sat le AI is ka phone ka sing the like ba mom na network le ne ka the level same level playing field ti ong rum gida challenges itang khul na wang ko chung hal le da juwang ina challenges bang kai ne and AI the itum na hindi dam le la hita la the AI the we throw around that word, but then AI, how do you really manipulate the AI? Are you tada itum na AI sing hin now bing na yang itum na tada li graduate bing we can here. Oh, sorry. Tada now bing na AI kita sing hi very generic sana tada yang kali thei la thei pa maum ne itum mi da tada itum na effort jim mi ka if you do not sing the tool jim tada manipulating sa ka you become a machine tada na information ji fit sa da khai la so at the end of the day AI knowledge ki hila ithunga ko incorporation chung marang day but we use the word so easily it's a very complicated tool ning chang la it's gonna come into the field of education and everywhere else actually the bang hita we knowledge lessons they sangai last sala kai na tada ina community participation we kan khana hi asmang stress sangai main sala kai na ajon thang TKS ina TKLD na rungmi bang nim thanai songai nei ring thanai the atumna q level li talaga nung milga educational level ji atumna chung ha mangchon miral la hi da atumna platform cham ka competition ji hili khra dam tharan la itumna khangchon ni la pai mai so it goes hand in hand example chapfu college ka hu hi yang se or chua champu tha le atumna colleges ka li set up sa da institution si khani community participation ni kya kana khle ji hi da ting phanga lang da thong students produce at le tam khui khai bing na luga la chon le materials la mit le yang adama le like electricity to provide some sel luga very cheap rent rates in la mit le ilang me ja fu example ko luga 14 churches na mai de funding hi sang luga chafu kohima wing nai ne chi college chi church wi sustenance na fund sal ga da education cha intellectuals promote tham luga same they come back and contribute to their own society so it we work in a community participation here I feel like it's very important then Right. now message kung sada issue showing ada nana education tam dak leje it's okay sometimes nana ji tha dak leje you don't need to make it so big atang dawring and khang thada mia han education hi tam kui hi kana nai chilang me the dignity of labor hi ithngi cultural values la foster sa kai sa say at the end of the day from education learn san dak leje we are trying to become kinder people and how can we understand society and help our own society ji hang laga thada issue mang maning la any katamnao across itum katamnao long shilong nang chon bai le je ga issue approach sad le ga nang da issue na khan ni hai ji lam le ni sinai le Great. Ning sinai wangmrang mature salaga na kala ungsung ba chung laga na muchuk laga paning ba mi laga itung ni share sa mi kai ji ning shi na na society wang ka tam nau ping wang burden le mi laga pa mai kwai da itung ni ka sa chung mi kai ji chung ka ning shi ring pai kana usada president ring ai lui kam na na la no closing remark kam mi la adang ina hang khai jile positive we chung ka hangai re ta hangai ta positive khle jile la negative la le bo mai chena ko ti we a thai gi ji he kham tai wa sala ka ha bom ne sala ke kala winter atom ka tha rai ko ba ring ba ko climate ta weather ji ring phai ko maning ka summer na ka sang thre sau gi da aro hon hi la sala ka na le da khle tam ne kala okay ha chang la chung la ka na le da khle bom ne okay aha to
Guwahati we chỉ tiếng mấy cái na hàng khai chỉ li chung không mấy và mỗi sao bài cái thà nào đó itum hiện tại opportunity sang bằng làm tham mấy là một tuy thà chẳng phải sang yeah lồng phải là sao sẽ cái ari hàng sẽ giờ cái Guwahati li lấy được lấy hi i些tăng khung nào bình ram xong ấy na medical check up vi vang ra được lấy là chung cả lấy bao nhiêu thà đó itum Sunday li mi cái thở kharaji acknowledge là 사진 하기도 다들 Sunday cái gì đó mi cái thở rắc không chỉ là thấy chính ấy the okay medical check up vi vang là ra là cái success sao là cái chung là hanung khai lấy bao nhiêu cái là cái khana class đó mathada mang ha khui mà đó class đó can thuê hay sao trong bao mà cái gì hui tăng khu welfare society nằm tất cả cái này sang mình là cái crowdfunding cái thà sa crowdfunding thà là cái crowdfunding sa là cái free will donation thang rock là cái thà đó sim khu jili condolence service là mà thà đó church là yang khui sang mình là cái sim ung sung ai là đằng đó thà đó coffin là trong carry transportation cái thà là yang sang mình là cái thà là cái này ra đó yang sang mình là cái quá đi lấy được lấy hi cái là itum crowdfunding free will donation hi klei hi na itum katamnao wang kachungkha ngabeng mi ta itum mi own expense ma shok la khi ga social events ka ta khi sala kharnao ping jina atum mi hawai na ku shok la ki gam thala in ka tom mi la ga zat la ko ring phanai ko hati li le dakle yeah kharnao ping li ta atum akwasa sala humble sala kaina tumli so mi than mi la ke chena so da ara khanao sa da hang ngai wa 이제 다다 땅굴나오 빙 고하티 힐리 다다 코카 사다 레이다 클레지 다다 이좀 아범 람숑르노 아범 무테데 레이다 클레이 동 구동카 아 커나오 빙나라 탈라카이나 그미숑아이나 탄미르가 이좀 katamnao 빙나라 career focus ka sainang soda itumwi culture communitarian culture tata ngiton mi khangrok tiji leching laga nana now the society li ki contribute sami pai kala ki sami shapur kala gi wi ningren ji la jang laga katam gi shi ji ta pa sai gi pa ji yeah hangai kala itum guwahati li la apam opportunities thala na leida khlei grow sa da khlei ne ring phai ta da apam ke tai katali khwa ji la sakla ge je na ta guwahati li la itum rapam lo guwahati li la katam ka shiru no kamai yeah 제가 사기를 넣어다 팔라가이 나다 이 코카 살가 자파세 이지 한국 땅에 okay ning shi share queer rin ya lui kam na la ka show ga zang update sa mi na so da no we concluding remark le shla ga na rin phala ga na mi kai chi anyong nai re na ni athang na ni na ha go pokli kuni thoda sa da interact sa le khum chi ka ching le sa la pai ka you in a interact sa ra khai chai le rin pha mai tui gi ja khli zang da le ko na ni na nani hi chai mte hangai ne thei ka ta salla plan ta lai sala ga issue episode hi bung phang sa gai re ning shi ma chai la gai na ichum simbagli pam da klei ping kernau ava va ping kala kuni thod na tum city li rangai da klei ping bang informative sala khaya episode ma sai re chu bang chu ka ning shi nani na chak shok zang hang mi khai chi ka tong ga maning sala pai atom limitations at sure da ma hang pai ra sala pai ka I'm sure most of it has been covered then chung ka ning sharing pai nani we leadership we along li na tum we nani na pam dak le cities li le dak le tang ku nau ping ring phala gai na ning lu la gai na pam ro no ku shok zang ka sak pai na thum yang sang mi la ka nani we leadership we manga aina ring ka ri pha khma ya le ya khma ya ka tam ku shilir no ka salir no apam sar no tang ku nau ping ni shi share ko nani we water rin ma tha mai lo ring pha mai la the mai lo ma hai mai lo na thum ka pam mi wang aina chi li le dak le cities li le dak le ping ning lu la gai na pam la gro no ki khna wa sa da ning share ko ki ka hang sa da we sa mi lu shi da le ye kala aja episode hi yang mi kaya ya rusai ko ren thum ni lak chung khaning share aja itum na guwahati kala Shillongli le dak le tang khu nau pi we maram le aja city khani we katam na long we president khani na rang ru mi da ka shok jang ku chung kha phai chi the re itum na ka tong ngam ning salala thai khang yi ku chung ba thai khwer da shit sang e itum we wang ba tam khui shi khui pa khang sa le da shit sang e ara ava ba ping wang ba naw mara pom da le ka ba ma tha mai da the re ka tha da le la lấy club cái thà đó lấy cái para cái gì thấy sinh quay ram mà vào rừng cái gì bình vang ôi thà đó là mua cái gì preventive measure quick phải aklan sang sang tới lấy cái gì cái thà nè
city hile ba tam khangai le de le ka ba ara katamnao le de le katamnao long le de le gida atumli re me da pro sang sangai de le church le pro sang sangai de le ka la sim ka phalir no hostel ka phalir no worship ka phalir no katamnao long we kham jon khui la ka matha kham opportunity sam phang pa pong le de le na thum na free sala ga na atumli ba pai ri gi ji la cha chan khwing sak de le ko kalam cha la ga na guachili ka la shillongli le da khlaya katamnao ping otsada claiping na thumli chungka ningshe ring phaye na thum khlai wangai na icham tang khu naw ping ninglok la kai na pom dak le ko na thum na tam cha dak le an thum na cha cha dak le I na wi wang mang ming la na wi shim khu ram naw ka la church an na ichi tang khu naw ping mai ser ko thala kai tam chat lo ichum ring pa pau tha ke ka la otsa dak le ping na thum wi manga ai na tang khu society le na thum contribute la chung ka sa la ka ichum economy ring phang sak ta le ye ning shie na thum wi otsa dak le psycho la mga wang mai no like tam shida like ping athem them no gi kana usa da hang khai ne arui technical issue la pai lastly work morom jang rotary kha sa la issue wi ajan phai ring phalai kup sangai re ring yai kala work moron ning share ya recycle la ning share next episode le tung ring phalai na sa pang share shit sai mu pham share sai